mwana wothe angithitangirwo ako muiritu ni lesbian kana mwanake ni gay reke ngutaririe suspect number 1 ya mwana ucio ri ni nyina kana ithe. Suspect number 2 ni ciana iria nguru kumukira ako ciekuo. Suspect number 3 ni thirikane 4. Suspect number 4 ri ni andu metagwo cousins. Makuzo kwa jacu ni umeheirwo. Suspect you ngiri ni aratare metagwo inner circle. Then the rest of the world. Yes. No riuri tuheneti tukauga exactly ke family tondu muciari no hariria ni ndu wa mitugo re koragwo muciiri muciari wa muthuri ri ithe wa ciana ri no haririe mwari agatuika mwa mitugo yo kuringana na uria we aturaga kihiko giake na mutimia wake. Mutimia onake ri no haririe mwari agatuika wa mitugo yo kuringana na uria we aturanagia na muthuri wake uria kairitu gaka konaga ithe agitiritwo ni nyina gagakinya handu gagathura kihiko ta giki gakenda kihiko kingi kihiko kiria gagatuika muthuri kana gagatuika mutimia uga submit ku gagathura kihiko giki gitagwo heterosexual kia muthuri na mutimia gagithura tondu mami na nyina ni mama kahe mituki kiria bijeta njega no gakenda guko thiini wa kihiko kingi homosexual kihiko-ini giki kingi ri karenda gagatuika mutimia submissive karihe mehia ma nyina maria aturite ari nyakanga arumaga ithe akimuhuraga gakionaga na tondu gatirenda muthuri kare gatuika mutimia gagacoka gagiuka gakigia na muiritu ungi uria ugatuika muthuri wako wanyita koguo mwana uyu ri ahariirio mitugo eno ni nyina mari oriko-ini na haha niho aciari ingi matenda gwitikira mature meraga andu ati homosexual ni ya shaitani na America. It is not true. Muikaigwa homosexuality ya gwetwo ri America is innocent, shaitani ni innocent. Na ithwe aciondo tu ungikaigwa andu makioha gwa shaitani ri marorera responsibility. Oita maria maingi tondu wega wagweta shaitani uti mwendete uciro cio githira achindwe pe nyeusi na nyeusi ino ri ona ndi kurathia atia.